Dobrodošli u vođenu vežbu koja će vam pomoći da se povežete sa svojom intuicijom kroz jednu posebnu tehniku pronalaženja njene boje. Intuicija često komunicira tiho i suptilno, pa je važno da pronađemo način da je jasnije i glasnije čujemo. Ova vežba pomoći će vam da svaki put kad vam treba odgovor ili smernica kroz boju, povežete svoj unutrašnji glas sa sadašnjim trenutkom i dominantnim osjećajem. I pre nego što krenemo u meditaciju, spremite pored sebe parče papira i olovku kako bih mogli odmah da zapišete svoju boju. Naravno i pronađite udobno mesto gde vas ništa neće ometati i pripremite se za kratko putovanje ka dubljoj povezanosti sa sobom. Koja boja je vaša intuicija? Udobno se smestite, umirite se, zatvorite oči i fokusirajte se na disanje. Udahnite duboko kroz nos. Zadržite dah na trenutak, a zatim izdahnite kroz usta. I osjetite kako sa svakim izdahom otpuštate napetost i kako vas svaki udah sve više opušta. I samo dišite u svom ritmu. Pri sljedećem udahu zamislite da se nalazite u prirodi, na mestu koje vas umiruje. Možda je to livada, šuma, obala mora ili neki drugi prostor u kojem osjećate sigurnost i spokoj. I pokušajte da osjetite boje koje vas okružuju, mirise, zvuke. Uživajte u toj slici i tom prizoru i dozvolite sebi da se potpuno opustite. I sada postavite sebi jedno jednostavno pitanje. Koje boje je moja intuicija? I nemojte forsirati odgovor, samo budite u dopuštanju da se ta boja sama pojavi. I možda ćete je jasno vidjeti, možda će doći kao osjećaj ili samo kao ideja u vašem umu. I to je potpuno sve u redu. I kada se ta boja pojavi, zamislite kako se nežno širi i ulazi u vaše telo pri svakom udahu. Osjetite kako vas ta energija ispunjava. Povezuje sa vašom intuicijom i donosi osjećaj jasnoće i sigurnosti. I ostanite par minuta u tom osjećaju.
zaboravite da dišete i da svakim udahom i izdahom širite i ispunjavate cijelo svoje telo i aurom, bojom vaše intuicije. Počnite polako sada da se vraćate u sadašnji trenutak, fokusirajući se na dah i telo. Osjećajte podlogu na kojoj sedite ili ležite. Malo promrdajte prste na rukama i nogama. I kad budete spremni, otvorite oči. Možete zapisati koja vam se boja pojavila i sve utiske koje ste doživjeli tokom vežbe. Ta boja sada postaje vaš simbol intuicije i postaje energija koja vas može voditi svaki put kada osjetite da vam je potreban unutrašnji odgovor. I što češće budete radili ovu vežbu, lakše ćete se povezivati sa svojom intuicijom. I sljedeći put kada budete tražili odgovor, vizualizujte svoju boju. Oslobodite od sumnji i oslušnite unutrašnji glas. I kada god poželite, boja će biti tu oko vas. U sljedećim epizodama ovog serijala saznaćete kako da svakodnevno slušate svoju intuiciju, jačate poverenje u unutrašnji glas i donesete odluke iz mira i sigurnosti. Zapratite me i nastavite ovo intuitivno putovanje.